Ikaze ku makuru yacu nkomeje kukwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose mu bisata bitandukanye by'isi, waba uri muri diaspora, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri muri Afrika, muri East Africa, mu Rwanda, Uburundi, Kenya, Tanzania na Uganda, ndetse by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabashuje cyane. Mbifurije gukomeza kugira ishyani hirwa, mbifurije gukomeza kugubwa neza kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. By'umwihariko nshimiye wowe wakanze subscribe kuri channel yacu Salama TV, ugakana n'akazogera kugira ngo ujye umwe mu bambere babone amakuru yacu buri gihe uko tugenda tuyashyiraho. Salama TV twemeje kujya tukugereraho utabasha kwigerera, kugira ngo tukugezeho amakuru menshi kandi yizewe, amakuru abagiye avugwa mu bisata bitandukanye by'isi. Nshimire wowe wafashe umwanya wawe ukawuza n'ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Nshimire nawe ugenda uduha ibitekerezo muri comment by'uburyo ki dukomeza gukoramo kugira ngo turusheho kugenda tubana, kandi nshimire nawe umva ururimi rw'ikinyarwanda, kumva ururimi rwacu, kabasha gusangiza inkuru zacu abantu baba badukurikiranye bari ku migabane itandukanye batabasha kumva uru rurimi. Reka mbigushimire cyane, nkwifuriza amahoro y'Imana. By'umwihariko Salama TV twiyemeje kujya tukugezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Ndagushimiye cyane. Reka by'umwihariko kubwire amwe mu makuru tuza kugarukaho hirya no hino. Turagaruka ku nkuru ivuga yuko abanyamakuru 7 b'imikino bakoreraga Radio 10 bagiye gutangira akazi kabo ku yindi radio nshyashya. Ndakubwira yuko ku yindi nkuru ivugwa yuko muri Nyamasheke umugabo yiyahuye arapfa nyuma yuko umugore we amwimye amafaranga 500 yo kujya mu kabari ngo amwere icupa. Ndakubwira ku yindi nkuru ivugwa yuko abanyamakuru 7 b'imikino bakoreraga Radio 10 bagiye gutangira akazi kuri radio nshyashya. Abanyamakuru 7 bahoze bakorera Radio 10 mu gisata cy'imikino bagiye gutangira akazi kabo kuri radio nshyashya yitwa BB FM mwezi. Mu cyumweru gishize nibwo haje inkuru y'abanyamakuru b'imikino kuri Radio 10 basezeye ku mirimo yabo. Aba banyamakuru ni Imfura Jari, Kensengiyumva Cedric, Uwihanganye Fauda na Hagenimana Benjamin uzwi ku izina rya Gicumbi. Kuwa mbere w'iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2020 Dukunda Yvonne nawe wakoreraga iyi radio yaseze ku mirimo ye asezera abagenzi be. Aba kandi biyongereye ku banyamakuru 2 bari abayobozi b'iyi radio bagirisha Jean de Dieu Castari na David Bayingana bari batandukanye n'iyi radio mu ntangiriro z'uyu mwaka. Aba bose bakaba bagiye guhurira kuri radio imwe yashinzwe n'uyu mugabo witwa bagirisha Jean de Dieu Castari na David Bayingana. Aba banyamakuru kandi bakaba biyongereyeho umunyamakuru umwe w'umukobwa witwa Uwimana Clarisse wakoreye amaradiyo menshi agiye atandukanye arimo nka Flash FM, Contact FM, TV kandi ndetse niyo bita Vision FM. Biteganyijwe ko iyi radio izatangira gukora mu mpera z'iki cyumweru cyangwa se igatangira mu intangiriro z'icyumweru gitaha. Reka tugaruke ku yandi makuru ari gukomeza kugenda avugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye by'isi. Reka tugaruke kuri no muri vugwa yuko mu karere ka Nyamasheke umugabo yiyahuye arapfa nyuma yuko umugore we amwimye amafaranga 500 yo kujyana mu kabari. Nsanzimana Pascal wo mu mudugudu wa Buriri mu kagari kabanda umurenge wa Rangiro mu karere ka Nyamasheke bamusanze mu cyumba yararagamo we n'umugore we yiyahuje ikiziriko cy'ihene nyuma yuko yamwimye amafaranga 500 ngo ajyane mu kabari. Umugore we akamubwira ko amafaranga 500 ariyo yonyine yari afite, yaragiye kuyahahisha ibyo bararira we n'abana be. Ngo Nsanzimana w'imyaka 35 y'amavuko yasabye umugore we aya mafaranga amubwira ko ariyo yonyine afite yahembwe mu kiraka yaravuyemo cyo guhingira abantu. Umugore amubwira ko agiye kuyahahisha ibyo bari burarire. Umujinya umwishe ngo aramuturumbikana n'abana bose ajya mu cyumba yararagamo we n'umugore we arimanika mu kiziriko. Nkuko bwiza.com yabitangarijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rangiro n'abagize Justine ngo byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ushize tariki ya 16 Kamena 2020 aho uyu mugabo yatashye mu masaha ya 12:30 asanga umugore we avuye guhingira umuturanyi
wamuhembye amafaranga 500 amubwira ngo nayamuhe ajyane mu kabari. Umugore amubwira ko ntayo yamuha, umugabo akomeza kumuhakiriza amubwira ko afite inyota. Umugore birangira amwimye amafaranga. Umugore nyuma yo kumubwira ko atayamuha ahubwo agiye kuyahahisha kuri santere y'ubucuruzi ya Gahira, umugabo ntiyabyumva ahubwo induru ayigira ndende, atangira kumwirukankana n'abana bose bafitanye uko ari 3. Umugore yahunze yerekeza ku isantere y'ubucuruzi guhaha, abana batorongera mu baturanyi. Umugore avuye guhaha akinguye icyumba asanga umugabo yimanitse yahize umwuka. Uyu muyobozi akomeza avuga ko n'ubusanzwe uyu muryango usanzwe ukennye cyane ngo kuko bombi bari batunzwe no guhingira abandi cyangwa se imirimo ya VIP. Yavuze ko wabanaga mu makimbirane y'urudaca aturuka ku ngeso y'ubusambanyi bombi bavugwaho. Umugabo akanashinja umugore we kumuroga, bombi bari n'abasinzi. Icyakora cyo ngo aya makimbirane yabo yakemurwaga n'abaturanyi ngo kuko yaratarabasha kugera ku rwego rw'umurenge. Yagize ati nyuma yo gusanga yiyahuye umurambo we wahise ujyanwa mu bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa, tukaza gufatanya n'abaturanyi be kugira ngo turebe uburyo ki yashyingurwamo n'uburyo ki abasigaye bakomeza kwitabwaho. Kwiyahura biragenda bifata intera ndende mu turere twa Nyamasheke, Rusizi ngo kuko uyu yiyahuye hatarashira amezi 2 mu kagari ka Gakenke gahana imbibi n'aka kagari ka Kabanda mu murenge wa Rangiro. Umugabo w'imyaka 37 yiyahuye nyuma yo kwica umugore we amuteye icyuma, bombi bagasiga abana 3 barimo n'uw'imyaka 3 n'igice mu kagari ka Kiziguro mu murenge wa Nkungu. Muri Rusizi naho hashize ukwezi kumwe gusa umusaza w'imyaka 68 yiyahuye akurikira abakuru be 2 nabo bapfuye biyahuye. Hakaba hatarashira ukwezi kumwe ubwo mu murenge wa Muganza muri Rusizi umwana w'imyaka 13 yiyahuye ikiziriko cy'ihene ngo yigana ibyo yabonaga mu maferme. Uretse uyu mwana w'imyaka 13 abandi kwiyahura kwabo usanga hanini gushingiye ngo ku makimbirane y'imiryango. Gitifu nabagize Justine akavuga ko bagifite n'indi miryango ibanye nabi cyane ikwiye gukurikiranirwa hafi. Undi yagize ati mu murenge wacu wonyine turabarura ingo 46 zibanye mu makimbirane y'urudaca, zirimo ingo 3 bageze kure bakagatanya, hakabaho n'izungwa bimeze nko guhomahoma. Bivugwa ko zigiye kwisubiraho ejo zikongera zigashwana, ngo akenshi bigaturuka ku mitungo, ubuharike, ubushoreke, ubusambanyi ndetse n'ubusinzi bukabije. Byose bikaba abikomeje gushegesha imiryango ngo kuko bigira ingaruka zikomeye cyane ku bana babo. Akarere ka Nyamasheke kose kabarurwamo ingo zisaga 400 zibanye nabi cyane nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wako wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Claudette. Hakaba hakorwa byinshi ngo bihoshwe hifashishijwe abafatanyabikorwa barimo amadini n'abandi, ariko ngo hari abo byanga ibyiza bagahitamo gutandukana aho kwiyambura cyangwa kwamburana ubuzima. Nsanzimana asize umugore w'imyaka 33 bari bakimaranye imyaka 12 babyaranye abana 3 barimo uw'imyaka 11 n'impanga 2 zombi z'imyaka 8. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino nk'uko twagiye tubigarukaho. Polisi y'u Rwanda yafashe abantu 11 barengeje amasaha yo gutaha barimo ababeshyaga ko bagiye gutwara umugore utwite kwa muganga. Polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 11 barengeje isaha ya 3 z'ijoro zo kuba bari mu ngo zabo nk'imwe mu ngamba zo kwirinda COVID-19. Abarimo n'ababeshye ko bagiye gutwara umugore utwite kwa muganga
Abantu polisi y'u Rwanda yerekanye barenze ku mabwiriza barimo umushoferi w'imodoka y'ibitaro bya Karongi wafashwe agerageza gutwara abantu nyuma y'amasaha yo gutaha kandi atari abakozi b'ibyo bitaro. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko serivisi zemewe gukora zirimo izo kwa muganga zigomba gukora ibyo zemerewe nizikore mu gufasha abarenze ku mabwiriza yashyizweho. Hari kandi ngo abantu bafashwe bakora imirimo yo gutwara taxi batwaraga abantu nyuma y'amasaha. Munyaneza Jeremy wafashwe atwaye umugenzi ugiye kurya nyuma yarengeje amasaha yo gutaha yavuze ko bamufashe ku isaha ya saa 4 hamwe n'uwo yaratwaye bahise babeshya umupolisi ko bagiye kuzana umugore utwite. Yavuze ko uwo yaratwaye ari we wazanye igitekerezo ariko bikaza kugaragara ko nta mugore afite ahubwo yifashisha umuturanyi we. Ubwo polisi yamaraga kubona ko barimo kubeshya yabasabye ko bajya kuzana uwo mugore utwite. Yagize ati hajemo no kubeshya ko tugiye gufata umugore utwite. Uwo mugabo nari ntwaye ngo tumujyane kwa muganga, noneho nta mugore yari afite, abwira undi muntu baturanye ngo avuge ko atwite. Mukanirenganya Delphine wahise urekurwa nyuma yo kuganira n'itangazamakuru ni umuturanyi wa mugenzi Munyaneza yaratwaye bagiye kumuzana ngo avuge ko atwite, ariko ageze ku mupolisi atinya kubeshya abafatwa batyo. Yagize ati nyine umuturanyi yampamagaye ngo amvuge ko ntwite, ubwo mpageze ntinya kubeshya birananira ngo kuko ntabwo narinzi amazina y'abo bantu. Mu bantu 11 bafashwe 7 n'abasanze polisi mu kazi inyuma y'amasaha y'ingendo ibabwiye aho bajya barakomeza baritahira bafatirwa mu nzira. John Bosco Kabera yongeye gusaba abantu bose kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yagize ati ntabwo byemewe, twagira ngo dusabe abanyarwanda mu by'ukuri bagerageze kubahiriza amabwiriza, ariko n'inzego z'umutekano ibyo zibabwira babyubahirize kandi bazubahe ngo kuko baba bari mu kazi kazo. Polisi y'u Rwanda isaba buri munyarwanda wese n'umuturarwanda kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ifite ikibazo cyihutirwa ugerageza kwegera inzego zibishinzwe zikabasha kugufasha. Reka ngushimire cyane wowe wemeye kubana natwe muri aya makuru twakomeje kugenda tukugezaho. Mwibutse ko yari Salama TV komeza kugenda iyakugezaho. Reka ngushimire cyane, nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose. Imana ikomeze kubana nawe kandi nkomeze kukwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza.